ka shnong Mawlyndep ka bahap hapo ka umsning siena ri block Hariboy district kalayo priang shibun ki kampan roy ki ba kongsan hadin ba u MP ka Rajya Sabha u Dr W R Kharlukhi ula shimti ya ka shnong hapo ka sansad adrash gram yojana ka ba ha ka baula pli ya ka community biofloc fish farming unit bat buntli ki weipat ki project penroy ya kashnong Mawlyndep la Jied kerpang daw Dr W R Kharlukhi kum kashnong hapo ka program SAGY ka ba kabatmu ban pun urlong ya ka jing penroy bat ban pen kela ya kashnong kum kawei na ki model village ha ka jela na pedeng ki project bala pli pai ba ha ka nigasngi ki kentup ya ka community biofloc fish farming unit ki surok shnong ka zonal reservoir pat ki ki project penroy ki bapantre kam langba ki convergence scheme bapher jong ka sarkar ka sansad adrash gram yojana kadai ka program ka blas dang do menteri rangba akari India u Narendra Modi kabakila ai benta ya ki MP banjit ya ki shnong nong kendong ban kentiu ya ki sha ki kerdan jong ki model village langba ka jing pentre kam ya ki scheme bat ki program bapher jong ka sarkar kini ka bo kitong hana kitong ngom ha pendu kini ka dai tuai ka ba tan ni ka nong ka roi ka ba snong thau tu kini pasti nak ya pateng do andai ana kitong tu beron len ana ko bodon taro hana uto le kong tu ba tu ngom ha kini ka dai ko jot ya ka ri snong ka doi ba penengon kata kala ya ba ka ego dia ka long wa na try ti khana hana di bong non ke dia kerja si por la khang dari mentang la ya ke snow ha reu rang ba di non di long ba long back no kren mar khama what you may to ka hana di bong balai mo nga ban ni kata bang snow tho bang sa kum kini ki ai ban pat kani ka ba kum on stamen khai usok ila ban su ketika orang kayu suam ialah mempom di tak kebanyak. Sekian semua komen Pak Bis jadi projek kami hamil kemudian orang ketuka behel ketua tamu kelajar kelak take off kesong happy mentah bukan mau stable kalau ke take off. Dengan semua tu nak kerja ini doang akan mau ha. Harusnya mana dah kuat ulit ekonomi ulung si minister. Teka MTDC kena kolapse. Aku tu kepon di mau bilang tray kena strike. Bah, yok tu lok ni ketai. Tinggi kot dengan yang kilat yang chairman jam MTDC. Bah lang lah retire kamu chief secretary lo MT. Nasib juga tak challenge. Bah ngelak, bah ngekot. Kita ni yang keren. Yang balak ban berkirim plus di don kam bukan government. So telah berkuar Mr. Beski, ulang bank finance, ulang York, kecerdasan. Hari itu berkuar keselong MTDC kalau kalau minta. But hari itu berkuar keselong tu. Berkuar ke don kam kalau apa? Ni happen privatize. Ya baru kini di ayu jog MTDC. Dan dalam tahap ya ketur sembunyi, keselong pun kemusi. Amar balai. Mentah teman untuk jiwa resort untuk mendekat privatize teman-teman kepulau tawas nanti sekai sejain jenis nama berat private tidak berat itu berkeren menerima jaga electricity terus ni nak keren apa ya it's high time awak emisi kan kita bentuk we need some competition it's high time even tak tu kan di area dia privatize bukan don competition right Suyok monopoli baik. Ini happen still, kemudian di orang ini yang mahu ni happen still no busy ya kan. For the development jom kemudian nak tahu tu transformer happen still nanti juga di mana. For 100, jadi sah company kita ke CSR, kalau kita ke corporate social responsibility, nak ke airport authority, India. Wanra scheme tiba hot dan poison ni, nak saya sangpung, nangta saipung, nangta stesen ranikor, nangta kita pemesan teliti PhD, bila ayo ikini ke mesin, kemudian kam so oleh sino suruh test, menjok diberi test, nangta ko NGC yok.